Okay. In 3, 2, 1, take. Mewaka re tsile le kae? Re teng tate. Kana le bitso la mama ke. Ke so ka Albertina Kgwele. Mme Albertina Kgwele. Hobane o le sebakeng sena o le Parish Magistrate Court of Sanitation. Hobane ne le mona. Re tlile case-ing ya bohloko ya ngwanenwa a bolaweng ke ntate wa hae. Ngwanenwa tshireletso lefu la hae le bohloko haholo. Re le batswadi ha re amohele ntho e etsahetseng. E bohloko haholo ho rona. Mmuso wa rona re ne re nahana hore mohlomong ha o ntse hore bana ba na le ditokelo, ditshireletso le maloko a tshireletsang bana. Ke bona ntho tseo e ka re ha di sebetse. Molao wa bana ha o sebetse ka hara South Africa. Bana ba hlekefetswa ka nako tsohle ene ha ona ntho e tswelang pele. Ntho e bohloko e ke e bonang, di-case tsa bana ha di tsamaye hantle ho hang. Bana ba dula ba hlekefetswa ene mmuso ha o re next setjhaba le ha se ka ba sa re se etsang bo Masrata le bona ba itshwanela le mmuso wa bona hore molao wona ha ba o etse mara ba sebetsa ka molao. So ha ke utlwise motho wa rongwe sebetsa ka molao mara a sa o etse. So ho tswa hore ntwena mmuso le bo Masrata ke ntho e one. Naha ya rona e fedile ke ba hlekefetsi. Hobane ba hlekefetsi ke mmuso le bo Masrata. Le bona ba hlekefetsi bana hobane ba emelwa ha o fihla khotho le khotla le emela motho wa hlekefeditseng. Hona jwale case e khutletse morao ha re sebe ka mabaka a feng. Batho ba batswadi ba ngwana ba bohloko. Masrata yena o khutlisetsa case ha bonolo fela morao. Ha ana lebaka la ho ikhutlisa tshwantse a re jwetse hore na why a khutlisetsa case morao. Ho ba se le nako e telele. Hona nne re lebeletse go ka jone case e tla kena mara ho thwe ha e kene e tla ba ka di 2 tsa June. Jwale taba eo e re tshwere ha bohloko hampe hobane re ne re sa lebella re ne re lebelletse gore ka jeno re tla khutla le di result tse re khotsofatsang. So re khutla tjena re le batswadi re le setjhaba re sa khotsofala ke case ena e khutliseditsweng morao. Re lebelletse di result tse ntle tsa case ha re batla hore re tle go utlwe ho thwe motho a entseng ketso ena o lokollotswe ka mokgwa o sa lokang. Re batla toka e phethwe ka di-case tsa bana ke batho ba sa tsebeng ho iketsetsa letho. Ha o hlekefetsa ngwana ko go tshwanela ho hlekefetsa ntho ena e sa pheleng. Ngwana ha tsebe ho itshireletsa fela bohloko gore re teng batshireletsi ba bana re tshireletsa bana mara ha re ba tshireletsi. So molao ha o yo le ha re itlama re a tshireletsa molao ha o yo. Ya leboha.